Aleluya, gloria a Dios. Dios taitanchike, saminchasunkichik, wawqikuna, panikuna, chaynata napaykamuni michninchik, Esther Castillo Galindutapas, ancha kusisqam, kay punchaw tarikuniku kay hatun huñunakuypi, manam sapallaychu tarikuni, kachkantaqmi nujanchikwan paninchik Nancy Norma. Pani, Dios taitanchik saminchasunki. Amén. Turiana Nías, Dios taitanchik saminchasunki, chaynayata Dios taitanchik saminchachunriki anchata puni yapayam turinchikuna ñañanchikunata, mususipaskunata kay Facebook nintakama hawamaqninchikunata. Chaynayata rimakuykuni michihninchikta, misionera Esther Castillo Galindutapas, ancha kuyakuywan kay sumaq punchawpi Turiana Nías, kusisham kachkanchik riki kay sumaq programa mususipaskunapa hayarichkan. Amén. Ima kusisham, ancha kusisham tarikunchi kay punchaw, pani wauji, mirachisun kay hatun huñunakuyta, quizás ayllui kitarikun Huancavelica, Cusco, Ayacucho, payman aleluya, wasamnintakama, mirachi pani, chay redes sociales nisqantakama, paykunapas kay Tayta Diospa qillqanta uyarikunanpa kay sumaq takikunata Tayta Diospa hatun Dios ninchikpa. Amén. Turiana Nías kay programa periki kanja nisqaykipi hina takikuna, kanjariki tapukuykuna, sumaq apakuykunata riki apamuchkanchik kay sumaq punchawpi, turinchikunawan ñañanchikunawan kusikunanchikpa, chaynayataq turi ñañay hijamuayku kay Facebook nisqantakama, maykasqaykimanta ñuqaykupas yachaykunaykupaq, maymanta hawamusqaykikuta yachaykunaykupaq, chay riki kusikusaqku ñuqaykupas achka kaspanchik, amén, mana asyachu, achkan kanchik kay Quechua rimaqkuna, yapayan Perú suyupi, huk suyukunapipas kachkantaqmi Quechua rimaqkuna Turiana Nías, amén. Imakunam kay sumaq punchawpi kanja Turiana Nías, nirunchikna riki. Amén. Kangam Tayta Diospa qillqanta ñawinchananchikpaq, kanqataqmi takikuna Tayta Diospaq yupaychananchikpaq Dios ninchikta, kanqataqmi tapukuykuna,
Amén. Amén, gloria a Dios. Kay suma programa hayarichkan mususi paskunapa, kay programanchikpa sutinmi turiana niya sumak suti kachkan riki. Imataq kay sutin? Amén. Kay programan chipam sutin tupay kusum. Amén. Aleluya. Kaypim tupay kusum pani wauji llapallanchik quizás Huancavelica Yacucho Cusco chaymanta jaumachkankiko kaypim tupay kusum. Taita Dios pa Giljanta uyarinanchipaq, Taita Dios pa Giljanta ñawinchananchipaq, takinanchipaq Taita Dios ninchikman pani. Amén. Turi ñañay ama karunchakuychu kay programanchik tukunankama ñuhaykuan kuska kaykuy amén. Chaynaqa hayarisun kay sumaq programanchikta turi Ananías ñawpaqtaqa imatan hawasun imatan apamuchkanchik. Amén. Wauhinchik Miguel Yauri ñawinchayka chiwasunchik Taita Dios pa Giljanta. Imaynam Taita Dios pa Giljan nujanchipa mikunanchik pani. Nujanchik uyarinanchik sapapuncha Taita Dios pa Giljanta. Ñujanchikwan wauhinchik Miguel Yauri. Amén. Ñujanchikwan turinchik. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sakuni michigninchik Esther Castillo Galenduta. Chaynaga que Dios pa Gilganta ñawinchay kusunchik. Romanos Gilgape. Chunka hatun tagainin y chunka tawayo hugmanta. Chaynaga ñawinchay kusunchik. Dios taitapa sotimpi. Churin Jesucristupa sotimpi. Chuya espiritupa sotimpi. Kainata nin. Imaynama mañakunqaku payman mana iñiskaspankuqa. Imaynataqma iñinqaku payman mana uyariskaspankuqa. Imaynataqma uyarinqaku pipas payman mana willashkaptinqa. Imaynataqma willanqaku mana pipas kachashkaptinqa. Chuya Giljapim kaynata nin. Mayna sumaqmi allin noticia willakuqkunapa purininqa nispa. Gloria a Dios, aleluya. Dios ninchik saminchasunkichik. Ima sumaqmi turi Ananías Dios taytanchikpa Giljan arima payawanchik Dios taytanchikpa Giljanmanta willakunanchikmanta. Amén. Imaynataq yachanqaku runakuna Diosmanta mana pipas willakuptin ninmi Dios taytanchikpa Giljan turi Ananías. Amén pani chaynaqa kay sumaq limanchikachkan riki kay punchawpaq willakusun Taita Dios pa Giljanmanta. Amén. Kay punchambre que nojanchikpas celebraykuchkanchik kay Día de las Misiones nisqanta. Imaynam Taita Dios hayachkan obrero kunata llamkananpaq paykuna willakunanpaq Taita Dios pa Giljanmanta pani Nancy. Amén. Turi Ananías sumaqmi Dios taytanchikpa Giljan willakuy. Amén. Kay Dios pa Giljanmi huk suyuta huk llaqtata tikran, ayin yachin, runapa sunjunta. Amén. Ancha kusisqam kachkanchik kay sumaq punchawpi riki kay Diospa Giljanta yachaykusun, chaynallataq uyarikusunta. Diospaq takikunata, sumaq alabanzakunata, Dios taytanchikman yupay chaykusun kay punchawpi turi Ananías huk sumaq takiwan kay takin nin ñuqa munanim Jesuswan puriyta. Kay sumaq alabanzata turi Ananías uyarikusunchik. Amén. Ñuqanchikwan Taita Dios ta yupay chaykusunchik. Ñuqa munani Jesus wanrita. Ñuqa munani paywana kawsayta. Ñuqa munani paywana wañuyta. Wiñay paña paywana purita.
Aleluya. Ima sumagmi kay yupay chaykuna, wawkikuna, panikuna, Tayta Dios tariki yupay chaykunchi kay sumaka alabanza kunawan, munanim Jesuswan purita. Chaynaya pani wawki purikusun Jesuswan, manam imapas riki kangachu Jesucristuwan puriptinchija. Paimriki kay sumaka yupay chaykuywan yachachiwanchik, imaynam paypaq nuqanchik pani llamkananchik. Amén. Amén, gloria a Dios. Turia Ananías, arinis haykipihina Dios taytanchija hayawaranchik, paymanta wiyakunanchikpaj, kuyakuyninmanta rikschichinanchikpaj. Kachkanmi llaqtakunapi riki turia Ananías ñujanchik kanchik Huancavelica llaqtamanta, yachanchik ñujanchik imayna wakpi runa masinchikuna kachkan riki kawsachkanku, kachkan yumpay tayta mamachakunata riki yupaychanku, hinaspa tusuykunapi, machakuykunapi riki purichkanku musukunapas, sipaskunapas, y chayna kaspanku riki yakikuypi tarikunku wakin haturi Ananías. Chayna pani Nancy, nuqapas riqsini que achka llaqtakunata imaynam riki mana riki kay obra chayanraqchu. Nuqa riqsini riki qalay quizás llapallan Huancavelica llaqtakunata huk vez nuqa tapuykuran riki cobrerota niwan kay Huancavelica llaqtamanqa Tayta Dios qillqanta willakunanchikpaqa riki 200 obreros nispa niwan. Chaynachiki willakunchiman kay qalay kay provincia Huancavelicaman. Nuqa niykurqani necesitanchik riki achka obrekunata pay riki paykuna willakunanpaq mana castellanopichu, sino quichua rimay pani. Amén. Amén, turia Ananías. Chihapunim, turi ñañay, kay misionero mundial nishan obrapi, Dios taytanchik riki huykuarajanchik huk saminchakuyta, amén. Ñujanchik chayanchik achka llaqtakunaman.
Ayacucho, Andahuaylas, achka llaqtakunaman Turia Ananías rirjanchik Dios taytanchikmanta willakustin, chaypi hawamuranchik riki, achka llamkay kasqanta, chaynaqa Turiña ñay musu sipas, sichun hama riqsikunkina Dios taytanchikta hinaspaykiqa ama upayayaqa kaychu, willasun runa masinchikunaman, familianchikman, aylunchikunaman, Turia Ananías, amén, gloria a Dios, chaynaqa kunan kay punchawpi, apamuchkanchikta huk sumaq, riki apakuyta, kay apakuymi tapukuykuna. Amén. Pani Nancy, tapuykunapas kachkan, quizás ham manaraga rexinkichu Jesucristuta manaraga Taita Dios pa gilganta ñawinchankichu, mana rexinkichu riki imaynam Taita Dios pa obran, pero kananya kay tapuykunata hawaykusun, paninchike Cirila Lías, paireki tapuykamus son kichik, imaynam hamkuna yachanaykichikpa Taita Dios pa gilganta. Nujanchikwan paninchike Cirila Lías. Ñawpaqman purisun turikuna ñañaykuna. Gracias ñañay Nancy, Turay Ananías. Kuyasqa ñañaykuna turaykuna. Dios taytanchis ya saminchaykusunkichis. Kay sumaq punchawpi. May kasqaykipiya chaskikuy kay sumaq saminchakuyta, kay sumaq ñapaykuykunata. Hinallatami ñapaykuni michiqninchis Esther Castillo Galinduta. Kay punchawpi ñañaykuna turaykuna apamuraykichis sumaq tapukuykunata. Ninkicha imatataq tapuanqari ñañayri, imatataq tapuanqa panayri niwankicha. Ari apamuni tapukuyta kay Diospa qillqanmanta. Lishankischu ñawinchashankichus imaynacha. Liqa ñawinchaqa yachanqa kay tapukuykunata. Chaynaqa kay tapukuymi kaynata nin ñañaykuna turaykuna. Imatan apóstol Pablo ruarqa misionero kashkaspa. Uyarikuy allinta yapachaykamusaykichis y entendikuy. Imatan apóstol Pablo ruarqa misionero kashkaspa. Kunanja ñañaykuna turaykuna aqllaykuychis. Kaypi kashan A, B, C y D. Chaymanta aqllaykuychis chiqaq kaq, amén, respuestata. Hinaspa kay Facebook juntakama qillqamuwaychis ñañaykuna turaykuna. Suyaykusaykichis kay Facebook ninta. Amén. Ari kay apóstol Pablo purirqan llaqtan. Riranme Éfeso llaqtata, Roma llaqtata, Jerusalén llaqtata, Troas llaqtata, Corinto llaqtata y asqa huk llaqtachakunata pay puriran. Pasiakuranchu imaynacha. Dios taytanchis imapaqcha kacharqan kay llaqtakunaman. Chaytayakuna aqllaykuy ñañay. Imanispan Dios taytanchis kacharqan kay Diospa churinta apóstol Pabluta. Amén. Chaynaqa, a ver, hawaykusunchis, picha qillqamuwashanchis. Ñañay Edelisa. Ñañay, respuestayki kasqa. A ver, chaychu kamuy imaynacha. A ver, ñañay Sonia López, kay Vitarte llaqtamanta, qillqamuwanchis. Paymi nin B. Allinmi, a ver, ñañanchis Soniapas qillqamuwashanchis. Paypis ninmi B. Turay Luis Francisco González, ninmi C. Chaymanta nin Turay Arturo Zúñiga, Huamán. Paypis ninmi B. A ver, puanme, a ver, qillqamuwashanchis. Ñañay Elsa Fernández, D. Nin paypas. Qillqamuy, ñañay qillqamuy. Kay tapukuykunapi nuqanchis yachasunchis. Mastaraq Dios manta. Allinmi kay tapukuykuna. Kay
tapukuy nishampin nishan. Imatan apóstol Pablo ruarkan misionero kaskaspa. Apin nin kainata. Judío runakunaman willakurkan Dios manta. Bepin nin Jesucristo manta willakurkan. C. Griego runakunaman willakurkan Dios manta. Y D. Purikurkan llaqtan. Entonces, Hawai kusunchis, mayqinmi chikaj kaj. Amén. Chikaj kaj kalluqsimushan mayqinmi. A ver, B. Allinmi ñañaykuna turaykuna. Lluy, ñañay Alicia Leguía. B. Paypas ninmi. Turay Eugenio. B. Nin paypas. Allinmi turaykuna. Yachashasankichismi Dios pajilhanmanta. Chaymi allin. Nujanchis Dios pajilhanta ñawinchay. Amén. Chaynaqa ñañaykuna turaykuna. Nujawanqa kay kamayan. Tupasunchis mincha juevista. Ima sumaqmi kay tapukuykuna, turiykuna, ñañaykuna, ñañanchik Cirila apamuanchik kay tapukuykunata, Dios taytanchikpaq qillqanmanta aswan yachananchikpaq. Kunan yacharunchik riki apóstol Pablo manta, pay karqa Diospaq qillqan willakuq. Amén. Ima sumaqmi turiykuna, ñañaykuna riki, chaynallataq ancha kusikuywan kaypi kaykuchkanchik, ñuqanchikwan kachkan. Amén. Parlarinanchikpaq, sierva de Dios, misionera, amén. Karu llaqtapi paypas yam kaykuchkan, ñuqanchikwan kachkan sierva Alicia Flores. Sierva Alicia imaynayam tarikunki kay sumaq punchawpi, Dios taytanchik saminchasunki. Taytanchik Jesucristo pasutempe, saludaykamuykich ñañaykuna turaykuna, chaynallataqmi chikninchik Pastor Esther Castillota, taytaqtaqmi rimapayaykunchik, Presbiteriota Zona 99, Pastor Hidalgo Loaiza Morales, llankachkanchik wakparina llaqtapi, Ayacucho llaqtapi. Amén. Kusisqam tarikuchkani kunan sumaq taytanchik Jesucristopa wasimpi. Amén. Ima sumaqmi ñuqanchikpaq rimakuykunchik riki Ayacucho llaqtapi yapayan turinchikuna, ñañanchikunata, kay runa simipi llamkaqkunatapas, misionerokunata, obrerokunata, rimakuykunchik ancha kusikuywan. Turi ñañay, sierva de Dios, sierva Alicia, tapuykusqayki riki, uyaykuayku Ayacucho llaqtapi llamkashkanki, ichaqa taxa llaqtachapichu, Ayacucho capital llaqtapichu. Taxa llaqtapi, anexo Parinaco, Chascorapa, anexo Chumpillaupi, anexo, taxa llaqtapi llankachkanchik. Amén. Chaynallata riki turinchik Ananiaspas tapuykunqa, amén. Amén. Panay Alicia, Dios taytanchik saminchasunki, tapuykamusayki, may llaqtapitaqa Dios taytanchikpaq llamkachkanki. Imataq sutin y qalay llapallan wawqinchikuna paninchikuna riqsiykunanpaq riki willaykuwayku imaynam chay llaqta haykam riki kachkan iglesiakuna quizás necesidad kachkan paykunamanta riki willaykuwayku ñuqanchikpas yachananchikpas wawqinchikunapas qhawamachkanchik riki wak llaqtakunamanta Ayacucho, Huancavelica paykunapas riqsiykunanpaq riki. Ari turi, taytanchik Jesucristo pasutempi saludaykamuykichin, amén. Llankachkani Ayacuchulaupi, Parinacochaslaupi, anexo Chumpipi, llaqta anexo Pinagua sutichasqa, llaqtachapi. Chaypim ñañanchikuna, turinchikuna kachkan, ya kay wata obra kichakurqa, ñañanchikpas pichqa almakuna bautizasqa kachkan, wakpi ya uyarichkamkun, wakpi ñuqa llankachkani. Ñañay Alicia,
kusis hamriki kaypi kay kuchkanchi kamiño hay kusikuniku kaypi ño hay kuan kay kus haykimanta hampas si pasaraj kanki amén sapayki kachkanki y chaja ima sumami Dios taytanchik pusarusunki kay iglesia San Pablo llaqtamanta amén ño hay kuan karanki riki achkawata yam karanki ancha kusikuywan hawaraykiku imayna Dios taytanchikta hatikurjanki tukuy sunquykiwan y kunan riki Dios taytanchik aparusunki wak Ayacucho llaqtaman sierva de Dios chaynaja kusisham kachkaniku chaynayata imapayayku riki ñañanchikuna turinchikuna Dios taytanchikpa llaqtanpi wakpi imaynataq paykuna kanchu riki ñañanchikuna obrerokunapas kichwa rimaypi icha aswan masyarinchu o kay castellano rimaypi. Llaqtapi maqta necesidad kachkan, kay kichwa rimaqkuna, obrerokuna necesidadpi kachkaniku, manam ancha kanchu kichwa rimaqkuna, pero taytanchikpa planninpi karqa, munayninpi karqa, rimararqan kichwata mana qunqarqanichu, y chaypi kachkaniku, obrerokuna necesitachkan kichwa rimaqpi. Wakpuna kichwallapi rimanku, llapanku mayormente kanku payachakuna, mayachakuna, mayormente mayores de edad. Musukunaja rimanraqchu kay runa simita icha paykunaja maqta hina riki wakinqa manana qunqaruytana munanku. Wakinkunaja qunqankuña manam ancha rimankuchu castellanollapi, pero ñawpa payachakuna, machuchakuna rimachkanku kichwapin, pero wakpi kay sumaq kichwapin qillqanta willakuchkanchik wakpi. Amén. Ñuhayku riraniku Huancavelica llaqtata, Dios taytanchik pusarwaku chaypi achka musu sipaskuna kanku kichwa rimaqkuna. Amén. Chaynaja ñañay Alicia, chaynayata riki turinchik Ananías, suktawanta puchaykun. Amén. Aripani, wakin musu sipaskuna riki pinqakun riki rimayta kay suma kichwata. Nuqa riki nuqapas chaynam karqani, achkam chayna kaykunapi riki paykuna riki ima tukunkuya wakinkunam gringo tukunku limeño tukunku manaña paykunaqa rimayta munanchu riki kichwataqa nuqaykumi yachayta munaniku pani imaynataqa tayta Dios hayaykusuranki kay obraman llamkanaykipaq. Bueno, taytanchik vida iban tratarja paypa planninpi karqa, pero sunquyukupi karqa taytanchik hatikuq paylata servikuyta munarqani, pero chay punchaw chayamunankama taytanchik vidanchikwanmi tratanja. Vidanchikwan tratanja, paymi capacitawasun yachasi, pay riqsin sunqunchikta. Riqsin ima kasqan sunqunchikpis imam qan payta servikuyta munanki, paypaq llankayta munanki, chayman kasqanman hinan trataspa, chay punchaw chayaykunptimi taytanchik apasunki. Pero mana pensasqata, ñuqaq servillata munarqani, imaypipas, ima ladopas taytay churaptiki servikusqaykim tukuy sunquywan, imaraykuma ñakaripi, llakiypi, wañuypatapi tarikurqani, hipa vidapi mana taytanchikta riqsispa, y chay punchaw huk vecinay predicawaykamaptin, kay sumaq evangeliota ñuqa chaskiruraniku, necesidadnirayku, sunquykupi hinaptin taytay chay milagrota ruaykunki, hermanuypi, familiaypi, ñuqam servisayki, nispa nirqani. Chaynata taytanchik sumaq milagrota rura familiaypi, mana doctor atisqanta, mana layqa atisqanta, mana ampi atisqanta, sumaq milagrota taytanchik ruwarurqa, y chay nisqayman hinam taytanchikta prometikusqayman hinam gasukurqani, pero tiempunpim lluqsinki. Paymi riqsin, hinaspan capacitawasuntaqmi. Ya kay punchaw yaniptin taytanchik apaykuwasun. Pero qunqaymanta lluqsirparqani ñuqaqa, kaypi kunan kachkani minchima chinkarpirqani. Mana ñuqa kiraytapas pensarqanichu, obra misionaraman acompañarqani siervata, pero sí, sunquypi waqaqkani, taytay apaway, llankamusaqmi. Anchapas kichwataqa rimarqanichu, ñuqa castellanopim karqaniriki. Amén. Castellanopi ancha rimarqanichu, pero taqsachaymanta kay tiempo paqchiki karqa. Amén. Taytanchikpa propósiton vidanchikwan riqsiwanchik uñanchikmanta, mamanchikpa wiksanmanta, hinaptinmi
Chay puncho chayaramuptin pasararjani, pensarjani chukiraytapas kiraykusaqmi y kiraykamunchik chayrayku lluqsiranchik taytanchik gasukuspa, taytanchikpa hayakuyninta gasukuspa. Chayna pani Alicia achkaniki necesidad kachkariko ka Ayacucho laupe Huancavelica laupe riki almakuna riki wahachkanku mana paykuna riqsinchu Jesucristo. Amén. Amén. Paninchike Nancy. Sierva de Dios, ñañaya Alicia, y matam ruana. Dios taytanchikpa hayakuynin chaskinanchikpa. Y matam riki ñuhanchik imaynatam kawsananchik, y matam ruana. Dios tayta yamkayninman apawananchikpa. Amén. Imatam ruana. Ruananchik tukuy sunqunchikta huykunanchik payman. Paypa makinpi churaykunanchik. Munayninchikta. Lliw imapas munasqanchikta tukuy sunqunchikta makinman churaykunanchik. Pay munasqanta rurananpaq. Amén. Manam ñuqa pensarqanichu llaqtaman lluqsiyta ni obrera kaytapas, pero manam chayraykuchu sirvinchik taytanchikta, sino payta kuyakuspanchik sumaqta vidanchikta musuq yaykachisqanrayku sirvikuchkanchik taytanchikta. Sunqullaykita payman huykuy, ama llakikuychu, mikuymanta, pachamanta, qullqimanta, paymi huasunchik. Munasqaykimanta mastan huykuwasun. Taytanchik hayawaspanchikqa manam saqiwasunpunichu. Makinta rikusunmi, glorianta hawasunki, sapaykiña kaspaykipas paypa makintam hawanki. Hawasunmi y vidakunapas hawanqataqmi. Amén. Amén. Imasumahmi sierva Alicia, yuyarini amén, kuskayam kachkatinchik amén, rimajkanchik, yuqsirunna turinchik ñañanchik pasakuna obraman payam kamuchkanna wakyaqtapi rimajkanchik, pero mana tantiasqanchik punchawpi Dios taytanchik hayarusunki y mana yachakurqanchikchu riki. Amén. Ñuqapas mana riki mana piensaypi hina, amén. Kunan hawaykiku Dios taytapa obranpi kasqaykita, Dios taytanchik uharusunkina, amén. Obrera kanaykipaq. Ima sumaqmi hatun inspiración wakin jovenkuna musu sipaskunapaq ñuqapaqpas amén. Dios taytanchik kawsaynikipi ruwachkan hatunkunata. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Chaynaqa turiananías kachkanraqchu. Tukupak yunanchipaqa pani Alicia hawmachkanchiriki achka musukuna ham imatata niykuqa paykunata. Paykunapas taytanchita sirvikunanpaq kay obra misionerapa manam tayta Diosqa munanchu riki kayllapi kananchita kaypi wañusunpas kay iglesiallapi manam tayta Diosqa munan riki lluqsinanchita riki uklaw nacionkunaman, provinciakunaman. Imatataq niykuqa chay musuq sipaskunata. Hermano Ananías, musuq sipakunata niykunay kay musuq kachkaspallaraq, joven kachkaspallaraq Dios mamakimpi churaykukuy. Sunquykita, lliw sunquykita, ama imamantapas llakikuychu. Sunquykita churaykuy, jovenlla kachkaspaykiraq, porque más taraqmi llankaykunki taytanchikpaq. A veces ñuqa nini, ay taytay, pay ayachkaniña, musuqlla kayman. Musuqlla kaspayqa mayta ñashimatay ruwachkayman. Pero manam, hermanos, taytanchikpa makinpi churaykuy lliwta. Joven kasqaykita. Ya mayor edad pejayma mananchata atita ruwasuñachu, atisuñachu. Pero musuqlla kachkaspaykirak. Munasqaykitapas taytanchikmi almakuna llakikusqanrayku. Vidaykita capacitasunki, preparasunki. Inaspanmi vidaykita uharinqa almakunarayku. Wakpi kachkan mamachakuna, mamitakuna, taytakuna kachkan mayor edad. Y wakinkuna hawaykuni wasinpi sapay sapan wañuqta. Mikuymanta chakiqkunata. Y mana quechuallapi rimanku. Asuykuspa kachkanku necesidadpi. Ya asuykuspa rimapayayku chaskiykukunku quechuapi rimaptiki necesidad kachkan wawankuna junqasqa llakarichkanku. Pero maqta necesidad kachkan, amados hermanos, ni que sunqullaykita, juventud churaykuy Dios mamakimpi. Ama ya hawasunchu kay pachallataño.
A veces, hermanos, joven kuna hamun, wakmantapas hamun limaman, carruyo, wasiyo, trabajuyo, carrias kaita munachka, allí mi chay. Pero Dios mamakin manta kuska. Makimpi puririsunchik. Wakin kuna hatun turun kuchay consigues hankona estudias hankona rek. Nisqaykipina honjarun kuña kichwatapas pinja kun kuña. Pero taytanchik suma obrata ruachkan paypa sunqunpi nini imaynanpitaq kaypi kay iglesia karqa taytanchikpa sunqunpi hawaykurqa chay llaqtachapa sunqunta chayrayku mana pinsasqata chayaykachiwarqa waqpi kachkaniku kay chuya qillqanta apachkaniku ña hermanokuna bautizarukunña wakichankuna hinan waki kay pandemia tiempopi kunan astawan mana hamuqkuna mana iñiqkuna kunan hermanita hamuykuy wasiman hermanita uraykapuway hay mucha necesidad. Amén, hermanos. Amén. Pani ancha kusisqam tarikunchik kay puncha kay sumaqa testimonio uyarikuspanchik pani Nancy. Amén. Turia Ananías, sierva Alicia. Amén. Chiham nisqayki. Kay pandemia tiempopi unquy chayaramuptin sasachakuy yaki punchawkuna chayaramuptin achka turinchikuna yanchikuna yuyarinku Dios taytanchikta. Y chaynata riki ancha ayin rimarisqayki. Musu sipas kachkaspayara Dios taytanchikpaq yamkananchik. Kaypa riki kachkanraq musu sipas kaptinchikqa. Y chayqa machuyarusun, payayarusun hinaptinqa mana puriytapas atisunnachu. Urhukunatapas hispita atisunnachu. Allinmi sierva de Dios, Dios taytanchik vidaykita usaykun kay punchawpi, amén. Ñuqatapas rimapayaykuwan testimonioykiwan, amén. Gloria a Dios. Chaynaqa kachkantaqa sumaq apakuy turiñañaykuna, apamuchkaniku huk sumaqa yuyariyta, amén. Yuyarisun imaynam Dios taytanchik riki kay iglesia San Pablopi ujarichkan musu sipaskunata, caballerkunata, damakunata, y yuyarison imayna riki riranchik llaqtan Dios taytanchikpa willakusqanta, Dios taytanchikpa qillqanmanta willakustin, amén. Viaje misionero, amén, ruarjanchik. Y chayna viaje misionero pitaqmi hamtapas haqiqamurqaykiku sierva Alicia, amén, sumaqmi chaynaqa yuyariykusun kay sumaqa, amén, viaje misionero kunata, llaqtan Dios taytanchikpa qillqanta uyakusqanchikta yuyariykusun, amén, chayna hawaykusun kay sumaq remembranza nisqanta, amén. Ñawpaqman, aleluya. Amén. La salvación de los hombres debería ser el principal deseo y meta de cada cristiano. Fue la expresión del misionero David Livingstone. Previo a nuestra partida, nos reunimos para orar y recibir algunas instrucciones de la misionera Esther Castillo Galindo, quien será la portadora de la palabra de Dios para cada pueblo durante nuestro recorrido misionero. Y estamos en un mismo espíritu y nos vamos a la guerra, porque nuestro deseo es el mismo, de ganar almas para Cristo. Jóvenes, damas, caballeros y maestros de la escuela dominical se alistan para proclamar el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad nos dirigimos a la provincia del Paucar de Sarasara, situado en el departamento de Ayacucho, una provincia aproximadamente con 10.610 habitantes, quienes en su totalidad son quechohablantes. En nuestra misión no faltaron dificultades. Inesperadamente fuimos atrapados por un socavón ocasionado por las fuertes lluvias. Por varias horas los hermanos trabajaban para arreglar aquella carretera. Nuestro primer destino fue Quilcata, un lugar sencillo pero muy necesitado del amor de Dios. Quilcata es uno de los 10 distritos de la provincia del Paucar, Sarasara. Los maestros de escuela dominical realizaron un aire libre invitando con folletos a todos los niños, quienes con alegría recibían la invitación. Mientras los caballeros y algunos jóvenes fueron los privilegiados en preparar el estrado que sería el altar, donde sería predicada la palabra de Dios. En la tarde se realizó un evento para niños, con cánticos, juegos y sorpresas. Los niños recibieron la enseñanza de la palabra de Dios con mucha alegría. Mientras tanto, la iglesia, acompañada de la banda,
marchó por las calles anunciando el Evangelio de salvación. En la noche se realizó una campaña llena de la gloria de Dios, con testimonios, cánticos especiales y la poderosa palabra de Dios. Hay que estar a cuenta, estemos a cuenta. Alguien ya acusó. Enemigo y mi hankan que me son taita Dios. Enemigo y caspay que adorabaita monanquicho, mama chaman taita chan pasanto. Pero con había alguien ahí acusó. No japaz ya no pasa. Muchas vidas se rindieron en el altar a los pies de Cristo. El segundo día nos dirigimos al distrito de Pausa, capital de la provincia de Paucar de Sarasara. Mientras alabamos, sentíamos el poder y la unción en nuestras vidas, como un respaldo de Dios. Una hermosa entrada y un cielo despejado nos dio la bienvenida. Las maestras de la escuela dominical se preparaban decorando el escenario para iniciar la fiesta con todos los niños de Pausa. Aquellos niños recibían por primera vez el amor y la palabra de Dios. Este evento también llamó la atención de padres, quienes sorprendidos observaban con atención aquel acontecimiento. Los pastores testificaron del cambio y transformación que Dios hizo en sus vidas. Pero kunankama imaynan vidayki kachkan, imaynan purichkanki, llakipi kachkanki, onjuypi kachkanki, juiciopi kachkanki, huchapi kachkanki, kunanmi hanman chayaramun salvación. El tercer día amanecimos con la expectativa de seguir anunciando el precioso mensaje de salvación. Finalmente llegamos a Oyolo. Rápidamente desembarcamos y nos preparamos para trabajar con los niños, la banda y juntamente con la iglesia marchar por las calles, invitando a la campaña que se llevaría a cabo esa misma noche. Después de almorzar, las maestras iniciaron el evento de niños alabando a Dios. Los niños entusiasmados presentaban mucha atención a la enseñanza bíblica. Al llegar la noche se realizó una campaña llena de la presencia y la gracia de Dios. Nuestras hermanas presentaron un cántico especial en el dulce y bello idioma quechua. Al final de la campaña, muchas vidas se acercaron a los pies de Cristo y entregaron sus corazones a Dios. Agradecidos a Dios por este privilegio, le pedimos al Señor que siga respaldando a sus siervos, quienes vienen trabajando arduamente en los Andes del Perú. Ima sumaqmi Dios taytanchik huykuanchik turikuna ñañaykuna kay sumaq punchawta sapa jueves riki kay programa musosipaskunapaq apakuchikanja pichqa chisinkuymanta chaynaqa turiykuna ñañaykuna kusikunchikmi kay sumaq viaje misioneruta hawaykuspa amén chaynallataq graciasta hukuni Dios taytanchikta misionera Esther Castillo Galindo michikninchik ñujanchik Huancasjanta, amén. Paipa sonjumpi, Turiana Nías, Dios taita churaykun, kairuna simipi, Dios taitan chikpa, Giljanta, Uyakunan chikpa, Ujarirun, amén. Y Dios taitan chik, amén. Pai nintakama, amén. Busahuachkanchik, kay ayun Uyakuy nisham programapi, amén. Dios taitan chik, Dios saminchachun, Ujarichun mastara, michiknin. Gloria a Dios. Dios taitan chikman kachun gloria, aleluya, amén. Aleluya, un abrazo, ya paiki chikman, marjaico y kichik, hermana Nancy, Hinojosa, nuestro hermano Ananías, Kipchas, Dios taitan chik saminchasun kichik, amén, sierva Alicia, ima sumaj merico y koike, amén, kailima yahtapi, paipas yamkachkan waka, corakora laupe, parinacochas laupe, taita Dios usachun vidanta, taita Dios saminchachun,
Aleluya. Y las papas na paikuna hermana Cirila, ya paikichikta chay kay sumak programa kay musukunapa. Aleluya, hamkunapa. Pa Gilihanta, Amado Azuricho, que programa manta Pani, Wauji, Yarico, Taita Dios, Pa Gilihanta, no Hanchikuan, Chayachkanchik llapañan llaqtakunaman, napaykunitaqmi autoridadninchikunatapas, amén. Llapañan autoridadkuna kay Movimiento Misionero Mundial, amén, Taita Dios aminchachun. Aleluya, hinaspa ñuqarikuychik hamkunata, ñawpaqman risunchik, ima sumaqmi jovenkuna, musukuna, sipaskuna, Taita Dios ta servita monan. Ima yarichiwanchikmi, imayna ñuqanchik rirqanchik llaqtakunaman, hinaspa jovenkuna Taita Dios ta servita kunan kamapas munachkanku. Taita Dios munaptinqa ñan taytanchik, aleluya, ñanta ruwanqaña hamkunapaq. Ñawpaqman jovenkuna, musukuna, sipaqkuna, ñawpaqman llapaykichik, hamkuna kachkankichik hatun fuerzawan, aleluya, Taita Dios mi ujarisunkichik. Llapallan sipaskunata, musukunata ñuqa napaykuni kay Perú llaqtapi, amén. Maykama chayachkanchik, tukuy mundo entero globalizado, kay pacha mundo manmi chayachkanchik ñuqanchik. Llapallanmi, aleluya, achka runakunam 5 quichuata hinas papas, kuyanku kay runa simi llaqtata. Taita Dios mi ñuqanchikta saminchaykuanchik. Taita Dios mi ñuqanchikta aklaykuanchik, kay obra ñawpaqman apananchikpa. Aleluya, amén. Entonces ñuqanchik ya, aleluya, kunan ya tutayachkanmi, amén. Qhillihanta Diosninchikpa qhillihanta, unan hawaykusunchik, ñawi chaykusunchik, hinaspapa yachanchikmi kay semana kachkanchik, amén. Semana misionera nisqan, hinaspam kay sábado 24 kanga día central, amén. Kay obra misionera, amén, quechuapipas, amén, lluqsinanchik wasinchikmanta, chaymi misionero, hatun nación kunaman chayay, suyo kunaman chayaymi, amén, misionero kuna llaqtanta, ayllunta, suyunta, sajespanmi, paykunaripunku tukuylawman, amén, Taita Dios hayaptin. Quizás hamta Taita Dios hayachkasunki, hamninki sonjuykipi taytay ujariway, ñuqapas rimayta munani, almakunata salvayta munani, wawakunatapas salvayta munani, hinaspapas ayllukunata, tayta mamakunata, achkam kachkan llamkanaqa, llumpay achkam kachkan. Chaymi, aleluya, Señor ninche Jesucristo nirqa, willakuqkunaqa pisilla. Chaywanmi ñuqanchikunan Taita Dios paqillanta, gloria a Dios, aleluya, rimasunchik, kichaykuychik Diosninchik paqillanta, amén. Kichaykuychik Mateo capítulo 9, amén, Mateo libro del Nuevo Testamento, amén, Mateo, amén, Ishun, Araki, Patachi 35-38, chunka, kimsa chunka pichayuq, kimsa chunka pusaqniyuq, amén. Castellanopi, Mateo 9, 35-38. Suma helja kaypi kachkan hampaq Taita Dios, aleluya, nima payayta munasunki, aleluya, amén. Leikusunchik, ñawichaykusunchik, ñawinchaykusunchik, Diosninchikpa heljanta. Diosninchik Jehová pa su tempi, Señor ninchik Jesucristo pa su tempi, chuy espiritum pa su tempi, ninmi kainata, aleluya, Diosninchikpa heljanta. Jesús me, Mateo 9, 35-38. 35, kimsa chunka pichayuq minin kainata. Jesús mi purirja, llapayan llaqtakunapi. Hinaspa llaqtachakunapipas. Aleluya. Huñunakunanku wasikunapi, Dios pa munaychakusqanmanta yachachistin. Allin noticiakunata willakustin. Chaynata tukuy unquqkunata, hinaspa nanayniyuqkunata sanu yachistin. Verso 36 nin, runakunata hawaykuspanmi llakipayaykurqa. Wikchusqa, chihisqa, hinaspa mana michiqniyuq ubijakuna hina kasqanmanta. Verso 37 nin, kimsa chunka qanchisniyuq nin kaynata. Chaymi disipulunkunata nirqa, achkallañam kachkan kusichanapaqqa. Kusichaqkunam ichaqa aslla, pisilla, mana kanchu. Chaynaqa, verso 38,
Chaynaja, mañakuychikia chakrayuqta kusichaqkunata kachamunanpaq. Aleluya, taytay. Hanman kachun gloria, papayay. Hanman kachun alabanza. Taytay, gracias tan juiki. Gracias tan juiki, taytay, kay. Aleluya, jovenkunata. Musu sipaskunata. Taytay, son hungman churachkanki ham. Ham ta servisunaykipak. Campo kunaman rinampaq, llaqta kunaman rinampaq. Ujari taytay. Aleluya, obray taytay. Son humpi, taytayay. Gracias, Hanman Kachun, Kunan Puni. Glorificaco taytay. Usay vidallaita, taytayay, yuslay. Kay hellhay kichayanampa. Ya para una kuna hawakuh kunaman, hellhay kichayanampa, taytay. Hamiachanki may kunaman chayas haykuta. Hamiachankim taytay, suyukunaman chayas haykuta. Wishchu illapa supa illapa manalinta. Oh, Dios llay, papayay. Aleluya. Taytayay usay vidaita, hinaspayki rimapaya llaqtakunaman, rimapaya almakunata, ujari taytay, aleluya, kay hellhayki apanampa, ujari, Dios llay ujari, musukunata, matrimonio kunata ujari, aleluya, vidanta usay papayay, rimapaya y papay cada unuta, rimapayayku Dios llay, rimapayayku, sunjung manchurayku, kay suma hellhaykita, hangman kachung gloria, yupay chaykim taytayay Dios llay. Oh, rebe aquí, asele bebé, aleluya. Gracias taytayay. Gracias Dios llay, causankim. Hatun Dios, yakipayayku ayku. Yakipayayku ayku taytay. Wakin kunang kairuna simiri mahkuna rumisunhu. Manam kanchu yuyayning. Nyaw sahinam taytay. Nyaw iyok kachkas papas manam entendimiento kanchu ni hawan kuchu. Hatong obra hamruas haykita. Kunang punchaw yari taytay kunang tuta. Ham yachay kachi. Aleluya. Yuyayning man kutirichi kay yapang yahtay kita. Aleluya. Amén y amén. Gloria kachun taytan chikman. Amén. Huillacuhkunam pisilla nerham Señor ninche Jesucristo. Kunan tiempupas huillacuhkunam pisilla. Imainam kay testimonio huillacamun. Amén. Chay llaqtakunapi paukar del Sarasara. Aleluya. Huancavelica, Andahuaylas, Cusco, chay kunaga runa simiri mahlia. Runa simi, munachkanku kay hellhata, munachkanku, yarhachikunku, piraj willayku wanman, piraj yachaykachiwanman nispanku kachkanku, kunan tiempo, Señor ninche Jesucristo, tiempo pipas chayna karja, Señor ninche Jesucristo tapas, paikuna chignikurjaku, wixchupakurjaku hellhanta, pero gracias tan honchik taytan chikman, imainan Dios ninchik, aleluya, munay nimpi, ujarirja, aleluya, remanente, Jerusalén yahtapi, Señor ninche Jesucristo, hayaykurja disipulunkunata, paikuna, kay evangeliota yapayan nación kunaman apanampaj, chay mikaypi willakamuchkan, aleluya, porque payga purisjas, yapayan yahtakunapi, manachaypi karhachu avión, manachaypi karhachu, aleluya, mototaxi, karhachu, amén, kay omnibus kuna mana, payga chaquillawan, quizás wakin nimpuncha kuna asnochapi ichir, camellupi ichir, pero willakamun Biblia pega payga chakiwan porir, chakiwan, iskay punchaw, kimsa punchaw, hanchis punchaw, chakiwan, desiertupi, mañakuspa, hatun preciota pagaspa, alma kunapa, wakin runakuna mana entendinchu, wakin runakuna mana, aleluya, sunjunman chayanchu, kay hatun obra, Señor ninchi, Jesucristo, ruas hanman. Ñuhanchiga entendenchik, gracias tan honchik taita Diosta. Ñuhanchiga yachanchik, hatun obra Dios ninchik ruas hanta. Ima suma sumata, yachachis hanta, inaspam chay hellihasja, quedaron hellihampi, bibliape. Kunampas kachkanchik mes de la Biblia, yachanaikim, leinaikim, aleluya, sunjuikimanmi churanaiki, kay suma hellihata. Kay yachachikuykuna, manam quedaron hachu chay tiempo yapi, waranja watakuna pasarukuña, kay tiempo actual, kaypim kachkan pay parimasjan, aleluya, kachkan vigente, kachkan, amén, chejap, kachkan, aleluya, claro, amén, chejap, uyarispanchi,
kasukunanchikpa, yachananchikpa, cuentata hukunanchikmi ñañaykuna turaykuna, ñawiyuqmi kachkanchik, ñawiyuq kaspanchikmi hawananchik, imayna llaqtayki kasqanta, imayna kay Perú llaqta kasqanta, imayna huchapi purisqankunata. Tayta Diosmi mana munanchu runakuna huchallapi kawsananta, chaypaqmi kay evangelio huchanmanta kutirinanpaq. Aleluya, pero chayta willananta munarqa Señor ninche Jesucristo, hinaspanmi pay nirqa llamkanaqa achkam kachkan. Chakrata hinan pay willakurqamen, achkam kachkan llamkanaqa. Diospa munaychakusqanmanta yachachistin allin notichakunatan pay purirqa. Tukuy unquqkunatapas sanuyachispa. Hinaspapas, aleluya, sagrakunata wischuspapas pay purirqa. Chaynam Tayta Dios peñiqkuna purinchik llaqtakunaman qillqanta apaspa, sagrata wischuspa, allin noticiata willakuspa, allin noticiam, allin willakuy. Amén. Chay runakunatas pay hawaykurqa. Chay tiempopi ñuqanchikpas llaqtakunaman rispanchik hawaykunchik runakunata. Llakillañam, burachukunam, amén, puñuchkan qallikunapi, wakinkunañataqmi warmikunapas tumasqa, machasqa, sinkasqa, pinhaypi wankunapas mana mikusqa. Chayna wakin llaqtakunapi kan, llakipi, pitaq chayta ruwan. Imanasqam chayna runakuna purin, huchanrayku. Mana Tayta Diosta kasukuspa, desobediente kaspa, mamacha Tayta chapa makinpi purispa, tusuyllapiña, huchallapiña purispanmi, paykuna chayna purin. Manam chayqa Tayta Diospa voluntad ninchu, manam. Paykuna mana kasukunkuchu, wakinkuna mana riqsirqakuchu kay qillqata, chaypaqmi ñuqanchik kachkanchik kay qillqa apananchikpa. Musukuna sipaskuna, Tayta Diosmi qamta rimapayachkasunki, mañakunaykipaq. Tayta Dios haninmi, aleluya, achkam kachkan, aleluya, hayasqaqa, pero akllansi pay. Pero akllan, pitam akllan, almakuna kuyaqta. Huchasapa runakunata kuyaqta, llakipayaqkunata, kay obraqa llakipayakuqkunapaqmi, Tayta Dios kuyaqkunapaqmi, precio pagaqkunapaqmi, imatataq precio, qullqitachu pagana, mana qullqitachu, vidaykita, voluntanaykita, tiempoykita, payllapaqña kawsanaykim kay obrapi. Aleluya, atiwaqchu chayna puriyta, munawaqchu, ima sumaqmi chayna puri. Kay palabra willakunapaq, paypaq kawsananchikpaq. Chaymi pay hawaykurqa, hinaspa llakipayarqa. Payqa llumpay llakipayakuqmi ñañaykuna turaykuna. Jesucristonchikqa llumpay llakipayakuqmi. Gloria a Dios, riqsinay. Amén. Hinaspan pay nirqa, aleluya, llapayakuspa. Imaynam runakuna wischusqa kasqanta, wischusqa hina, chiqisqa kasqanta. Aleluya, mana ubijayuq hina, o mana michiqniyuq hina ubijakuna, amén, chiqisqa, mana pastornido, mana pipas cuidanan, lobo manta, imaninan manta, kay mundupim kachkan lobo, pitaq chay lobo Satanás, chay Satanásmi wañuchin, chay Satanásmi huchaban apay, chay ñuqanchik yachachinanchik llaqtata, huchata saqinanpaq, allin kawsananpaq, hatun obrata ruwananchikpaq. Chay si paykunata willarqa, discipulunkunata capacitachkarqa Señor ninche Jesucristo. Imaynam kunan tiempopi Santo Espíritu, ñuqanchiktapas capacitawachkanchik, masta almakuna kuyananchikpaq, masta Tayta Diosta kasukunanchikpaq, qillqanta masta yachananchikpaq. Chaymi qam necesitanki Santo Espírituta, mañakunayki, aleluya, jubinkuna musukuna, amén. Tayta Diospa makinpi churakuy, Tayta Dios hatun obra vidaykiwan ruwananpaq. Paykunatam nirqa, hawachkankichikchu achkallañam, kachkan kusichanapaq, achkallañam runakuna, palabra chaskinapaq, achkallañam, pero manam kanchu, pitaq willakunqa, pitaq rinqa, aleluya, pitaq rinqa, ham kachkanki chaypi, ña ham riqsinkiña Cristuta, ña ham bendicionta tarirukunkiña, ham kanki libre, ham kanki Tayta Diospa makinpi, ham kanki kusisqaña, ham kachkanki, aleluya, manaña necesitankichu, gloria al Señor, ham pinata,
Mana nisankichu, aleluya, libre kaita, hamga libriña, hampishaña, hamga kanki kusishaña, manaña kanchu chay katakatay, manaña kanchu chay manchakuy, ña hampiga Santo Espíritu, ña hamga listullaña, chay kunatam Taita Dios hayachkan. Gloria al Señor. Taita Dios pa, ñuhanchiga, Taita Dios hayajkunaga, Taita Dios pem kausana, Taita Dios tam kasukuna, pay pagmeruana, chaymi kay Colosenses 3:23, nin tukuy ima ruas haykichiktaga ruraychik, Señor ninchikpa. Wakinkuna moruan, aleluya, runakuna o pastorkuna, responsable kuna hawanampa. Mana, Taita Dios pagmi primero hamuruanaiki. Si allinta hamuruanki Taita Dios pajayllampi, hamañakunki, rinki, puririnki, llaqtakunaman, hinaspayki, rinki, Taita Dioswan, ñuqanchikqa manam sapallanchikchu purinchik, ñuqanchikwanmi kachkan Santo Espíritu, manam kay obrataqa ruanchikchu fuerzanchikwan, mana, Taita Diosmi ñuqanchikwan, Jesucristo ñuqanchikpa vidanchikpi. Paymi ñuqanchikwan, chaymi paypa hina llamkananchik, paypi confiakuspa llamkananchik, paymi hawachkanchik, aleluya, ima allin pensamientuyki sonquykipi, ima kashantapas, pay yachanmi, ima motivacionwan, ima tamaskachkanki, runakuna riqsisqa, runakuna hawasunaykipaq, riqsisqa kanaykipaq, utaq maskachkanki ham, julijita, jurita, imata maskanki, kaypiqa maskanchik, Taita Dios glorificakunanpaq, almakuna huchanmanta, aleluya, kutirimunanpaq Taita Diosman, huchanta sajinanpaq, wiñay kawsayman yaykunanpaq, huchanta sahispa, Taita Diospa makinpi kawsananpaq, Taita Diospa llaqtanman hamunanpaq, chaymi kanan hampa pensamientuyki, chaytam ham, aleluya, yachanayki. Imarayku wakinkuna mana yachanchu, imaynataq rina obra misioneraman, obra misioneraqa nacionkunapi llamkaymi, nacionkunaman, misionerakunaqa manan kay Perú llaqtallapi kidakunaqa manan sutinchu misionera, mana, llaqtakunaman lluqsiq, nacionkunaman lluqsiqkuna, amén, ñuqanchik kay allin willakuy kachkanchik ña misionero, imanasqa chayanchik ña Bolivia lawman, chayanchik ña Ecuador, chayanchik ña huk nacionkunaman, amén, aleluya. Entonces, Taita Dios punkuta kicharon, yumpa y punkuta. Runa simikuna kachkan ari, Señor ninche Jesucristo nerham discipulunkunata, hamkunaga hallarinkichik Jerusalén. Chaymi ñuqanchik maypi hallarisun, llaqtanchikpi, wasinchikmanta, llaqtanchikpi, chaymanta puririnanchik, aleluya, wakin llaqtakunaman. Hinaspa ñuqanchik, Taita Dios pa makinpi purispa, paywan kuska kaspa, Cristuta chaskispaqa manañam sapallanchikchu kanchik. Cristuta chaskispaqa paywanmi kawsanchik. Chaytam ama llakikunaykichu sapallaychurisaq. Ari casado kanki, ari rinki esposuykiwan. Pero manachu Cristo kaptinqa manam allin obrata ruwawaqchu. Cristupi mapipakunayki. Esposuyki mapipakunan Cristupi. Santo Espiritupi confiakunan. Hampas iskaynikichik batallan. Sagraja suyasunki chaypi, sagraja mana munanhachu, kay palabra predicanaykita. Yapayan demonio kunam chaypi suyasunki, amén, manchachisunaykipaq, runakunata hatarichinga, autoridad kunata hatarichinga, inaspa rubitapas apinhaku, inaspa nisunki, Diosay kaymanta, mamuna nikuchu evangeliota, manamuna nikuchu Cristuta, manamuna nikuchu Diosta, mamuna nikuchu nisunki. Chaynachu ari chayna llaqtakunapi, yuhayku chayna, aleluya, rikuniku chayna kasjanta. Pero chayna apóstol Pablo, chayna arham Cristunchikta, pero chayna kachkaptimpas, Taita Dios munan hinalla arimananchikta. Gloria a Dios, pasaychik. Mana munan kuchu, ñuqayku kaniku, katolicum kaniku, mama chaykum balin, mama chaykum, Taita chaykum. Chaypim kachkan hatun hucha paykunapa, chaymi ñakarinku, chaymi aleluya, huchallapi causan, generación en generación, wawan willkan huchapi, milla y huchapi, wañunhaku infiernuman rinhaku, imarayku rinhaku infiernuman, mana kay helga kasukushanrayku, kay helga chiqnishanrayku, evangelio predicajkunata chiqnishanrayku, chaymi hatun hucha, manam runakuna chiqninchu runakunata chaynaspa, kikin Dios tam chiqninku, unanikuchu nispa, pero chayna kachkaptimpas, Dios wan rinchik, inaptinmi Taita Dios tukan son junta, chay hucha sapa runakunata, Taita Dios kuyan,
Yacharankichu imaynata kuyanmi Tayta Dios. Chaymi ñuqanchikta ujariwanchik, chay runakunaman willananchikpa. Ñuqanchik mana manchakuspa. Amén. Porque hasta sipirusunkimanmi runakunaqa saqra ukumpi kachkan. Paykuna rimanakunku kay warmitam sipirusun. Kay warmim Satanás nishkan kayqa. Amén. Es una amenaza nispa. Kayqa almakunatam kitaruasun. Kayqa manañachiki alabawasunchu. Qipa tiempo karqa taytacha mamachapa ñuqata alabawarqa tusurqa ladoypi kusichiwarqa. Satanás tam kusichinku chay fiesta patronal kunapi. Pero evangelio man tikrarukuptin, evangelio man chayramtin manaña taytachaw mamachaw, tayta Dios taña alabaptin saqrapiñakun. Hinaspan hamun tentación kuna, hamun sasachakuykuna, pero ñuqanchikqa valientim kananchik, hinaspanchik hinalla siginanchik, hinalla predicananchik ñañaykuna turaykuna, pero hatun recompensam kachkan, mayan hallachu ñuqanchikqa, aleluya, vidanchikta, tiempunchikta, tayta Diosninchikman hunchik, Cristonchikman hunchik, hinaspapas tayta Diosninchik, imatan vidanchikpaq ruwarqa. Achka bendición tam chaskichkanchik, llapa challanchik, Cristoman asuykuqkuna achka bendición ta, kachkan prueba, kachkan batalla, chiqnikuwanchik, imatapas rimanku llutankunata, ñuqanchikpa contranchikpi, pero ñuqanchikqa ñañaykuna turaykuna kusisqam kawsanchik. Manan kasunchikchu chay rimakuwasqanchiktapa, mana. Paykuna imanasam rimanku chaynata, Satanás ukumpi kaptin. Manan paykunachu, Satanás mirimachkan, paykuna kachkan poseído, mana cuentata hukunkuchu, paykuna yachanku, chaymi mana hawkayaykanchu, avenu ni puñuytapas atinkuchu, manchakuchkanku, wañurusaqchiki, hamurunqachiki, kay unhuy, kay COVID-19 nisqan, wañurusaqña, manchakusqallaña purichkanku. Ñuqanchikqa mana manchakunchikchu, Tayta Diospa makinpin purinchik, Jesucristo ñuqanchikwan. Aleluya, chaymi, aleluya, ñuqanchik paypaq llamkananchik, paywan purinchik, paypa obranmi kay yacharankichu. Ñuqanchikman privilegio makinman churakuspa paypa obran ruway. Ima sumaqmi kay testimoniokuna, ñuqanchik sayaykurqanchik plazakunapi mana manchakuspa, almakuna achka uyarirqaku, chaymi hatun victoria, chay kachkan ña, aleluya, qillqasqa naq pachapi, chay obra ruwasqanchik, kay San Pablo Iglesia, allin willakuy lluqsisqanchikkuna, kachkan qillqasqa. Chaypi ganarqanchik, Tayta Diosta honrarqanchik, Tayta Diosta glorificarqanchik, wiñachirqanchik obranta, alabarqanchik payta. Amén, saqrapa ñawinpi, saqrapa uyampi, ñuqanchik wischurqanchik paytapas, chaymi ñuqanchik kay mundupi kachkanchik, Satanás contranchikpi kachkan, pero Dios ninchik ñuqanchikwan. Satanás kachkan Tayta Dios ninchikpa contrampi, Tayta Dios ninchikpa iglesianpa contrampi, pero imapay imanaptimpas contrampi kaptimpas, kay obraja ñawpaqman mirinja, manan masyanmanchu Cristonchikta, manan masyanmanchu iglesiata, nitaqmi Santo Espirituta, chaymi ham kusikunayki, mañakunayki, allin kawsanaykipaq, chay llaqtaykiman, Tayta Dios obreruta, aleluya, ujarinampa. Kusikunchikmi ñuqanchik, kachkanchik kay sasachakuy wasillapi, amén, ñuqa hamkunaman willachkaykichik wasiymanta pacha, riwachkaykichik hamkunata. Pero kusisqanikukuni kay qillqa, aleluya, sunquykiman chayaptin, kay qillqa uyarikuptiki ñuqa kusikuni tukuy sunquywan, ñuqa kusikuni Tayta Dios mastaraq kusikun, glorificakun, pero pitaq piñasqa kachkan. Ay, kay tarimanka iman chaya, amén. Pero mana piñakunkichu, borrachera ukupi yaykuptiki, uchapakuy ukun mana piñakun chayqa gustasunki. Chaymi Satanás gustan, huchata. Pero chuya vida mantaqa munankuchu. Pero Tayta Dios pa wankunaqa munan chuya vidata. Chuya vida pikaspam hanaq pachaman chayasun. Chuya vida pikaspanchikmi, kay palabra runakunaman chayaptinmi vidan cambian. Aleluya, unguqkunapa sanukan, imaynam qallariykurqa Cristonchik, unguqkunata sanuyachispa, saqrata wischuspa, yachachispa, educaspa, kay evangelio educación, instrucción castellanopi. Chay waki ignorantikunam mana yachanchu Tayta Dios manta, mana yachanchu leykunamanta Tayta Dios panisqanta, aleluya, chaymi chinkanku, chaymi yachankuchu paykuna imayna kawsayta, mana yachankuchu kanchu yachayni, imanasan kayta ruwarunki, imayna kayta ruwaruni, wakta ruwaruni,
pero Cristo vida ikipi kaptinga yachawahmi, allin causaita, allin ñampi purikuita. Gloria al Señor. Chaimi, aleluya, kai proverbios libro pipas nichkan kainata. Allin rura runataja taita Dios manam sajin hacho. Yar jaimanta manam taita Dios sajin hacho. Allin ruach runata. Cristupi causaspam allinta causanchik. Mano ñujanchik pitapas suanchikchu, pitapas amén takanchikchu, wajachinchikchu, amén yankapas rimanchikchu pimantapas. Manan ñujanchikta wajachiwanchik, ñujanchikta takawanchik, amén yutankunata rimanko, pero ñujanchika ñawpajma richkanchik. Pero chay allinkuna ruwaqtas tayta Dios mana sajinhachu. Chaymi ñujanchikta mana sajiwanchikchu. Manan falta wanchikchu mikuykuna, manan falta wanchikchu hatun bendición vidanchikpi. Principalmente, aleluya, manam kanchu sonjonchikpi manchakuy, llakikuy, confianza kan, kusikuy kan, gloria a Dios, mikuypas kan, pachanchikpas kan, maypi, aleluya, puñuykunanchikpaqpas kan, imata manchakusun ñañaykuna. Mundo mana chayta yachanchu, mundo imataq mikusa, chay Mateo 6 nisqanpipa, imata mikusa, maypitaq puñusaq, imataq vidaykanja, wañusaqchuch, kaynasaqchuch, ay wawallayqa, mamallayqa, mundanukuna. Pero tayta Diospa, owankunaqa confia conmi. Hanmi taytay, mamayta, guardanki, wawayta, hanmi mañakuyta yachanchik. Paywan purispa, paymi obrata sumaqkunata ruwan. Pero mana allin ruraq runataqa, manam payqa saksachinchu. Ni ima munasqantapas uyarinchu. Huchasapa runataqa, mañakunku wakinkuna, taytay, kayta ruway, mana tayta Dios uyarinchu. Chaynin wakinkuna, mana uyariwanchu. Imam uyarisunki huchasapa kaptiki. Huchaykimanta wanakunki, chaymi huk reglamento, huk requisito. Tayta Dios uyarisunaykipa, hamninaykipa, pay ari huchasapam kani. Kayta ruwaruni, rumisunjun kani, niptikin tayta Dios uyarisunki. Uyarisunki, pay sanuyachisunki, unjumentapas, waykichu mana allinchu, pay mañakuptiki, willakuptiki, yanapasunki. Pim yanapasunki. Manam kanchu kay mundupi yanapaqniki. Quizás hamninki yanapawan papa y kay amigo, tayta Dios sonjunta tukaptin. Tayta Dios permitiptinmi hamu yanapakuykunapas maymantapas. Manam kikillanmantachu. Tayta Dios mi sonjunta tukan. Nin kay runata kurri wakman rey rima payaykamuy kayta huykuy. Tayta Dios mi controlan. Mana ham yachankichu. Amén. Chaymi ñuqanchikpas. Chaykunata yachananchikpa. Imaynataq tayta Dios rimapayan ñuqaman bendición chay amuanampa, kanmi discernimiento de espíritus. Aleluya. Tayta Dios obra ruanapaja, kananmi hampaj llenura del Espíritu Santo. Chaymi primera de Corintios 16:14. Apóstol Pablo nirga imayna kay mundupi tayta Dios ta sirvinapaj. Ham kay palabra uyarisaykim tayta Dios sirvinapaj. Ima bendición kun ima ruananchik. Kay apóstol Pablo nerga mana yachasqay idiomapim. Pay willakauchkan. Pay sillumpayta mañaku. Mana yachasqan idiomapis. Mañakuptiqa espiritulaymi mañakuchkan. Ichaqa manam yachanichu ima nisqayta. Kanmi Santo Espiritupi causaspa, Cristupi causaspa, Santo Espíritu sonjonchikpi kaspa, kikin Santo Espíritu manifestakamon. Ese es hablar en lenguas. Chaymi señal Cristo sonjonchikpi kaskan. Chaymi señal Santo Espíritu vidanchikpi kaskan. Chaypi ham yachanki Cristo vidaykipi kaptin. Kaskanta ham yachanki. Ham lenguas kunapi rimaptikin Cristo kachkan. Manaraqchu rimanki nuevas lenguas, rimanayki. Chaypi masta rimanayki. Apóstol Pablo, payqa mañajuq tukuy tuta, tukuy punchap sapallampi lenguas. Porque pay carga Santo Espíritu anjuntasqa. Pim chaytahun, Cristo kikin, pay bautizan. Mana yacharankichu. Imama yachanki manam ni Cristo tapas chaskita munankichu. Pero Cristo ta chasqueros paykiqa kay hatun bendición kunatam chaskiwaq. Ima sumaqmi taytanchik. Si mana hampa kanchu Santo Espíritu, quizás hampa kachkan, aleluya, imapas, pero mana Santo Espíritu. Wakin kunam niño hapa kachkan Santo Espíritu, pero mana kanchu. Pero Santo Espíritu vidaykipi kaptinqa kuyanki punin, kikillayki kuyanki alma kunata, kuyanki llakikunki,
Kay obra wiñasqa kananta munanki. Taytay salva y almata. Taytallay nispaykin purihaw kalla kawaqchu mana. Obrampi, makinpi, kusisqa. Mana saykuspa, aleluya. Chaymi, aleluya. Huyakamuchkan. Hechos libropi capítulo 1:8. Amin señor ninchik ñaripu kurhaña, pero paikunata nerga yanjata hamkuna halla ikuachik, kay obra ruaita, manara Santo Espíritu, vidaikiman hamuptin, hamkuna maskana ikichik, ora kuna ikichik ayunopi, kurichik Jerusalemman, chaypi, wichikamunga Santo Espíritu, achka rirhaku chay Jerusalemman, pero quedarga ya pachak iskachun karunakuna. Chaypi paikuna valientemente mañakurhaku, hinallaptinmi chay kamurga. Amén, suma, Santo Espíritu. Amén, guairapi hina. Taita Dios pa presencia en chay kamurga, chay pachak iskay chunka runakunaman, chaypim hallari kurga iglesia. Chaypim disipulunkuna kachkarga, chaypim kachkarga. Amén, aleluya. María pas, María. Cristupa maman, María. Amén, runakunanin, aleluya. Nam, Virgen María, amén. Pero manañan Virgen chukarja, paija. Paija wasapañam karja. Novio José Oanmi casaracorja. Guawasapa. Chaymi, kay iglesia tradicional, engañachkan una kunata. Virgen, mana Virgen. Ñam kan investigación, paija carga guawasapa. Chaymi ángel pas, paitarima payaptin, paija novio carga, novio carga José. Amén. Y mainata Virgen kan man carga, si guachacorja. Aleluya, chaymanta, wawampas karja. Paipas kachkarja chaypi, Santo Espirituta suyaspa. Paipas untasja karja. Chaymanta hallaikurja, evangelización. Hallaikurja, imaina ñuganchik munanchik llaqta kuna marita. Paikunapas nación kuna marita. Chaymanta hallaikurja, aleluya, tukuylauman. Amén, Judea, Samaria, hallaikurja Jerusalén, chaymanta Grecia, chaymanta Siria, chay tukuylauman pasarjaku. Kunan tiempo paikuna dejarja, mártir kuna kan achka waño chirjaku, pero paikuna dejarja, kay hukta. Amén, chay amurga hasta Perú llaqtaman. Kananga kachkanchik avivamientopi, achkallaña obrero kuna, castellanopi, pero quechuapipas ujarikuchkan, kunan hayachkasunki, kunan wata, kay sasachakuy tiempopi, hamtarimupi achkasunki, ujarikunaykipaj, ama manchakunaykipaj, hinaspayki, ay matami cosa, maninaykichu, Taita Dios me josunki, ay kamiñinkichi, Taita Dios me, mana, kay palabra penis hanchik pinapas, payja mikuchinja, kuyaj ninkunata manan payga sajinhachu, nirham disipulunkunatapas, kay obra misionera taruas paiki, llaqtakuna maris paikichik, ama preocupa con kichik yumpaita, amén, apaichik kimsa zapatuta, mana, hamkuna hinallarichik, alfurgaskichik, ama chaita apaichik yumpaita, hamkunaga bendicis hamkankichik. Imainata chaita nerga, paimi, chay wasiuqta, sunjunta tukaykuspa mikuchik, samachik, chayna purirjaku. Manan preocupa con imata mikusa pita Juanga, manan liam kasarchu. Chaynam, hatun milagro. Chaynachu, chaynam. Manan preocupa con Nacho, sueldo con amanta. Taita Dios me mikuchikun. Taita Dios me mantiene. Ñuqariqsini matrimonio kunata, misionero kunata, wawa sapakuna. Pisqa wawayo, wakinkuna hanchis wawayo. Manan paikuna secularmente llamkankuchu. Taita Dios llapi, predicanco, estudianco, hinaspa mañakunku, visitanco, obraga atome. Amén. Abogado kaymantapas masrajme, ingeniero, médico kunam, amén, ruanco guardia, tukuituta, misionero kunapas guardia, vigilia kuna, hatarinko, yamankanko, imam kainam kachkani, loco yaruni, wakdaruni, chaypi batallanko paikunapas, y taita Dios glorificaco. Hatun obra, esta es la obra completa, amén. Señor Ninchik, Jesucristo pa obra nesjan. Chayme, ima alguien me kan manham, si chutaita Dios hamta hayachkasunki, huk señal me kanga, llenura del Espíritu Santo, huk idioma kunapim rimanki, hinaspan kuyanki alma kunata, quechua rimakunata, manan kasleno rimachtachu, quechua rimachta, chay puede warmi kunata, chirisca kachkan, mana pastor neogeno, pipas rimaikunchu, haina puncho hayamuan wankayo la umanta, huk anciano hayamuan, mamay nespa, mananya chukan kay fiestan chikuna, hamoita munarani limaman, mawillas haiki,
Amén. Esposa y guañoro. Guañoro con huk semana, que ukillaña guañoro. Como vaya y guaña quedarone. Pitag visita wanja. Amén. Yo ganine ari. Hayamos haikikun. Taita Dios me hanwan kachkan man sapalla ikichu kachkanki. Extrañanem nespa. Fiestan chikta. Iman fiestan chik yogan chikpa. Aniversario kuna. Iman fiestan chik especial kuna. Taita Dios pa presencian. Imanam ya pa fiesta pe taita Dios tratan. Kay servicio misionero kuna pe tratan muso kunawan, sipas kunawan, matrimonio kunawan, hasta anciano kunawan. Confia kunampa. Wakin kuno sapallay kachkani manam pipas kancho. Manam sapallanchik ñujanchik kachkanchik. Taita Dios mi ñujanchikwan. Cristo ñujanchikwan. Aleluya. Alaba y Dios ninchikta. Ima sumagmi taita Dios. Hatikuy, ima sumagmi, kay evangelio llaqtakunaman apay, ima allinmi ñañaykuna, turaykuna. Amén. Proverbios 10:22, nintagmi, taita Dios pa bendición ninga, apuyachin runataja, paymi apuyachiwanchik. Taita Dios apuyachiwanchik, ninmi kana, taita Dios pa bendición nin mana, aleluya, apamunchu yakikuytaja. Gloria al Señor. Man paipa, paijoas hanchico en yaki cuchuancho. Mana. Pero ya chay Satanás pas jukunme. Amén. Droga adicto una cuna. Chay droga aránticos kuna bendicos kunacho. Chay kuna manam cancho. Alguien causa y paikunapa. Jolje can dólar, jolje achkallaña. Pero catacatachcango. Ya hamurunga policía. Policía aparuanga. Joljita juntas kuna mana taita Dios munainimpi catacatanco. Pero taita Dios pa bendición nimpi, causa coiga, hamuchun ima regalo, ima jore, ima joye, ima pas, chaimi alin, manam canchu manchakuy, haukayaimi taita Dios pa makimpi, ima tunmi Dios ninchik, hasta chay kuna tapas, huillawanchik ñañaykuna turaykuna. Kay Colosenses librupi capítulo 3, apóstol Pablo ninkainata, tuku ima ruras haikichiktaja, utajrimas haikichiktapas, Señor Jesús pasó timpiyar uraychik. Y matam ñujanchik rurasun, jelijanta. Ñujajam kunatal rimachkaykichik, Señor ninche Jesucristo pasutimpi. Mana ñujamantachu, paipa jelijanta rimachkani. Yachanaykipa, ham yachachkanki, ñujapas yachachkani. Hamta taita yurimpe yachkasunki, ñujatapa rimapayawachkan taita Dios. Kusikuchkani son hoypi, nini taitai ima sumahme, ima allingraj kanman, hamusukunata ujariptiki, ima allingraj kanman matrimonio kunata ujariptiki, llaqtakunaman richun sagrata wischuchun, taita allinujkunata sanuyachimuchunku, kay jelijaykita rimachunku, kallikunapi, plazakunapi, porque runakunam chijisqa, runakunam yakisqa, runakunam huchapi, taitallay, ujari, faltan, nisqaykipi hinapas, michijkuna faltan, achkallaña faltan. Chaymi kay, aleluya, servicio misionero, aleluya, chaymi kay, aleluya, día mundial, amén, de las misiones, kachkan, aleluya, gloria al Señor. Autura ninchikunapas munan, obrero kuna kananta, autura ninchikunapas yakisqa kachkan, faltan obreros, kachkan falta, kachkan aleluya, pero kusikunchikmi, kay redes sociales nisqanmantam, lluqsiykuchkan, kusikunchik Radio Betel, sapapunchawmi las 5 de la mañana, runakuna hayakamunku hinaspam, uyarikunku, kusisqa, kay runasimi, aleluya, mensajewan. Chaymi hamtapas uyachkasunki. Taita Dios hamtapas, aleluya. Usayta munan vida ikita. Hinaspam ham yachanayki, manam kay Taita Dios hayawaptinchiqa, ñujanchiqa, nishwanchu manam munanichu. Ay achachallao, chayqa manaraqmi ham preparaduchu kachkanki. Pikunan preparaduña, taytay, rita munani, ujariway, punkuta kichay, taytallay, ujariway, yakikuchkanin wak llaqtata imaynam, aleluya, llakillapi, unqullapi, huchallapi, wañuspanmi chay hucha saparunakuna, wañuspanmi rinqaku, mayman, rawraq uku pachaman, eso se llama infierno, chaymi sutin infierno, chaypaqmi iglesia, almakuna salvananpaq, am infiernuman chayananpaq, sichuham uyarichkanki kay qillqata, kayqa importante, kayqa allinmi, chaymi ham uranayki,
Chaymi ham Tayta Diosta graciasta ninayki kay qhilqa sunquykiman chayamusqanman man burlakunaykichu man ninaykichu yanham chay ari infiernupi kaspayki ham uyarinki chay nisqaykita yanham ari yanhachu manam yanhachu ham entiende ham iñikuy ñañallay iñikuy Cristum kuyasunki Cristum rimapi achkasunki huchaykimanta wanakuspa payta hatikunaykipaq wañunayki patapiña kachkanki ham hinallachu huchapi wañunki tayta chaykuwan mundupi chaywanchu wañu willachkaykin hamta sichu mana munankichu Tayta Dios pues obligasunkichu hamllam sonqoykita voluntariamente hunayki ñañaykuna chayta munan aleluya imallinmi Tayta Dios amén sirvikuy aleluya tukuy ima ruwasqaykichiktaqa utaq rimasqaykichiktapas ima ruwasqaykichiktapas Señor ninchik Jesucristupas sutinpi ruwananchik amén paymi aleluya paypa makinpi kayqa sumaqmi paypa obrata ruwaspaqa paypa glorianta rikusunmi unquqkuna sanuyaqta chay huchapi chay llumpay millay huchapi kaqkunata vidan cambiaqta manañam munanqakuchu amén huchaman yaykuyta mana puniñam atinqachu libre kasqanrayku pim apan huchaman satanasmi apan demonio pa trabajunmi chay runakuna huchaman apay yachaychayta ham huchapi mana runakuna munanchu huchapi kayta pero demonium aysan mana runakuna munanchu huk warmiyuq kayta kimsa warmiyuq tawa warmiyuq kayta amén mana warminta engañayta munanchu pero sahram engañan pero Cristuwan kaptinqa atinmanchu engañayta chaymi necesitanki Cristuta ham necesitanki Tayta mama Cristuta ama descuidakuychu waykikunamanta wakinkuna ni edukanchu wawanta manam kanchu qullqiqa kachkan qullqi kapuchkasunki imapaqmi guardachkanki anticristupaq sumaqta taligapi watarunki qullqita imapaq wañurunki anticristupaq wawaykita educay allinta mikuchiy lechita huy wawaykiman pescaduta huy sapapuncha imata hunki ay mikuchunku kay aleluya kay cafeta tomachunku cocoat tomachunku lechiqa kapunchu kanchu qullqi chayna kachkanki manam kay nallata amén churaykusun pulluchata sapapuncha pulluchata karun kachkan pescado qullqitam guardanay qullqitachu guardanayki chay qullqiqa Tayta Dios husunki alimentoykipaq hampaq wawaykipaq manam ham waqaychanaykipaqchu waqaychanki chaymi sutin aleluya avaricia quichuapi imagina chay avaricia avaro ñuqalla guardarusaq munanichu miserable quichuapiqa imataq miserable maqlla mana munanchu gastayta chaynaqa ma valinkichu chaynaqa manam Cristo sonquykipichu Satanás sonquykipi mana allin porque mana allintachu ruwachkanki hampiñachichkanki Tayta Diosta waykikunata ñakarichichkanki warmiykita ñakarichichkanki aleluya chaykunata yachanayki kay evangeliopi aleluya Salmo 90:17 sabes imaninmi Tayta Dios Señor Dios nillayku favoreciwaykuya Señor Dios nillayku tukuy rurasqayku allin lluqsinanpaq favoreciwaykuya tukuy rurasqayku chayna kananpaq aleluya Salmo David aleluya kay salmopi nirqa pay munarqa sunqunpi allin ima ruwasqan allin Tayta Diospaq kananpaq pay yacharqa sapallan mana imatapas allinta ruwana kasqanta iraspanirqa Taytallay hamuy vidayman favoreciway uyariway ima ruwasqaykuna allin kananta munani Taytay aleluya hamllam hatun victoriata huankiku hamllam lluqsichiwankiku mana allinkunamanta hammi riqsichiwankiku Taytallay llaki vidamanta aleluya pi mana llakinchu pi mana unqunchu pi mana kanchu probleman wawankunawan suygranwan suyrunwan willkanwan aleluya llaqta masinwan autoridadkunawan pelea llaki amén waqachinakunku nanachinakunku llakim urqu llaqtakunapi mana Cristo vidampi kasqanpi engañasqa runakuna kusatukuspan purinku
Amén. Ningún país que una joyeo mecane. Y pa valen joyeo casjaiki. Pajarin guayun que infierno man pasan que mana taita Dios ta wischu pa cuspaiki. Kai palabra ta wischu pa cuspaiki. Chasquicui. Humilde kai. Y nas paiki taita Dios pa presencian manchayana equipa. Y nas papas uña y causai manchayana equipa. Gloria cachun taita Dios man. Amén. Chay minerja. Juan libro. Apóstol Juan. Ya chachiwachkanchik apóstol kona. Uy kanan punchaupi, musukuna si paskuna, taita Dios hayachka sunki. Y masumahme musukuna si paskuna, kunan tupanaikunku, hayanaikunku, taita Dios pa helhan uyarinampa. Aleluya. Y malinme. Ojalá taita Dios nichka sunkiman, hamtam hayachkaiki. Hayachka sunki taita Dios. Y mapahme josurhanki chuya espirituta. Y mapahme hamta salva surhanki. Y naya huchapi kanaikipa. Chaypachu salva surhanki, wischupa kunaikipa, rebelde kanaikipa. Asuami ham yakipi karunki, wanakui sipascha, musucha, wanakui. Hubinchayaras kachkaspaiki, taita Dios tamakimpi kausakui, ama wahanaikipa, allin warmita taita Dios husunaikipa, allin harita taita Dios husunaikipa. Achka musukuna, amén. Uywanakunku, mana casa da puacho, uywanakunku, inas patakanakunku, piñachinakunku, inas papas, dejai con kimsa wawata, otawata, iskaita, pasakun hukwan, chaitapas engañan hukwan, chaikunan, mana taita Dios ta rixis munakuna, pero musukuna, alesipaskuna, taita Dios, kuyakuna, kaijelihan respetaskuna, kasarakunku, sumachta, inas pam, baikuna engañana kunkucho, taita Dios pa makimpi kausanko, hatun testimonio ayllumpa, hatun testimonio yachtapa, hinas paikunatan uyarin yachta, yachtam suyawachkanchik, hamta suyachkasunki, mañakusunchik, kaisasachakuy tiempo pikachkanchik, manarita tinchikchu, pero mañakusun, hinas papas mañakusun, kay redes sociales kuna, chayachun yachtakunaman, chayachkanme, internet tukuylauman, manam faltan ñachu, wakin man faltachkan, pero kay internet, chayachkan, kay palabra uyarikunankupa. ¿Sabes? Y manerjam, aleluya, Mateo 24, Señor Ninche Jesucristo nerja, kay helham, uyasja kanga, yapayan nación kunapi, yapayan yachta kunapi, yapayan suyo kunapi, yachta chakunapi, yapayan runa kunam, kaita uyarinja, yapayan uyariruptinmi, puchukanja. Chaymi kunan tiempo, kay helga yo se ikuchkan, nación kunaman, tukuy idioma kunapi. Hawai quechua pipas, taita Dios, rima payachkasunki. Kachkan tuku idiomapi. Amén. Aleluya. Kachkan inglés, italiano, ruso. Amén. Kachkan kan yaga waranja, achka pichhapacha, suktapacha, inglés, idioma kunaja. Achkan kai mundupi. Chaypin hiljasja, o tikrasja kachkan Biblia. Imainara, manachu piensa pakunki. Imainata kai Biblia, tikrasja tukuy, yapayan idiomapi, yapayan nación kunapi, manankanchuk libro, Biblia hina. Piensa y chaita, cuintata hukuy, taita Dios pa helhanmi, chaypin yachan runa kuna, yapayan raza, yapayan nación kuna, amén, kay mundo globalizado nishampi, aleluya, Biblia kachkan, hawaita munankuchu, pero palabra yoxichkan, kay redes sociales manta, yapayan idiomapi, Cristunchikmi, ñakote munjaña. Juicio hamunjaña. Chaitam ham, uyarispaiki, taita Dios tamañakunaiki, wanakunaiki vidaikipa, taita Dios usachun vidaikita. Amén. Runakunaman, willakunaikipa. Juan Nimun Kainata, capítulo 1, verso 8. Cuida kuichikia. Kay almanchik tan cuidananchik. Vidanchik tan cuidananchik. Tentación mi hamun, pero ñuganchik mi cuida kunanchik. Tukuy imaruras haikichikpas, ama. Yangachas jacanampa, manam tiemputa pierde chuancho, vida anchiga, nuestra vida tiene que tener un propósito. Amén. Kaipikachkanchik hat un propósito. Y mawan testimonio cananchikpa. Vida ita Cristo cambiaron. Kaniño hauk testimonio, hampas kanchuk testimonio. Manaño gatagarico anchuk, hay que hakim sachunkawata, marico anchuk discoteca, manadico rico anchuk tragucha con atoma, aleluya, uraiman wichaiman, aleluya, yutan con ataruaspa, mana. Manachay tarexis pahucha sapa, milla ikuna lisurienta, ima yulia, ima pascarjani, pero Cristo tarexis paeja manaña.
Sahra makinpi kaspa llutankunata ruarjani, llutankunata engañasqa karjani, pero Cristo yachaykachiwan imayna kawsayta, imayna hamtapas yachaykachichkasunki, imayna hamtapas yachachisurjanki, hinaspa Tayta Dios musuchalla kachkaptiyki, kanan kuyasunki, kuyachkasunki. Aleluya, sipaschalla kachkaptiyki, imallinmi chay, kusikuy chaykunawan, cuidakuy ima ruwasqaykiwan, ima simiykimanta lluqsisqanmanta, cuidakuy, amén, aleluya, chaynapi Señor ninchikmanta, aleluya, premio ikichiktam chaskinkichik, manam yanqallachu chuyapuri. Kaypim hatun promesa, Tayta Dios nimun Juan libro manta, kay Juan apóstol, hamkuna cuidakunkichik, allinta kawsankichik, hatun premiutam chaskinkichik. Imanaq kanqa, coronakuna, imakuna, pero kanqan premio llaqtanpaq, iglesianpaq, hamtapas munan Tayta Dios, hamtapas nichkasunki, munankichu llaqtay kayta, munankichu iglesia kayta, wanakuy huchaykimanta. Tayta Diosmi, hamtapas, aleluya, vida ikita cambianga, hinaspapas ham fiel kanki, Tayta Diosmi, premio ikitapas husunki, wiñay kawsayta husunki. Segunda de Timoteo, ñamtukuchkanchikña, capítulo 2, verso 15, niwanchik, apóstol Pablo nirja Timoteo karja, joven pastor, kay obra pipa saykunchik, Señor ninche Jesucristo saykorja, yakuta necesitarja, mikuyta necesitarja, aleluya, saykorja, kay Timoteopas saykusja karja, pero apóstol Pablo nimo, kallpan chakuya, Dios pa chasquisjan, aleluya, chasquisjan kanaykipaj, allim llamka hinaya imatapas, aleluya, mana pinjakuspayki, ruway, kay palabrata allinta apay, kallpan chakuy, ñuqanchik hinallapi kidaruchuanchu, kallpan chakunanchik, maypin kallpan chakusun, Tayta Diosta mañakuspa, kallpan chakusun, hinaptin hamunqa fuerza, ñawpaqman rinanchikpaq, hinalla predicananchikpaq, hinalla testimonio hunanchikpaq, aleluya, obra ruwananchikpaq, hatun obram Tayta Dios ruwaron, ñuqanchikpi, kikinchikpi, amén, ñuqanchikpas yanapananchikpaq. Hinaspapas ninmi kaypi, aleluya, primera de Pedro 3:13. Ñuqanchik allin kawsaptinchik manam pipas imatapas ruwayta atiwachuanchu. Chaymi nin, yahachun pipas imanasunkichikman allinta ruwaptiykichik, manam kanchu ñuqanchikpaq ni ley kanchu. Porque cristiano, verdadero cristiano kunaqa manam suwakunchu. Pimanmi rin policíakuna suwakunaman, violadorkunaman, huk cristiano verdadero violanmanchu. Amén. Huk cristiano verdadero mana warminta takanmanchu. Nitaqmi makinta brasuntapas kunkantapas tejunmanchu mana. Chaykunapaqmi ley, chaykunapaqmi. Pero ñuqanchik allinta kawsakunchik, confianzapi kawsanchik, chaymi nin, aleluya, Pedro, si hamkuna allinta ruwankichik, pitaq imatapas ruwasunkichik mana, allintan purinaykichik. Manam kanchu al verdadero cristiano, aleluya, runa masinta man al ñakarichik, suwakuq, amén. Kay tiempo pega hasta Tayta mamantapas sipichkanku, manañam kanchu, amén, allin kawsay mundupi, sasasasallañam kachkan, wakinkuna, amén, pero cristiano kunaman ñuqarimachkaykichik, cristiano kunaq allinta kawsana, allin testimonio kananchik, runakuna chiham Cristunchik, vidanchikpi kasjanta yachanankupa, aleluya, chaymi apóstol Pablo, gloria al Señor, ña wañunan patapiña kachkarga, inaspam evaluarja, amén, rikurja vida ruwasjanta, imakuna obra ruwasjanta, chaymi nirja, ichaga vidaypas, ñuqapaqa manam yumpayta valejinachu, kallpajinam Señor Jesucristupa, rima chiwasjantaqa cumplisaqpuni, willakusqaymi Diospa favor ninmanta allin noticiaja, amén, ñam ñuqa, tukuruniña, usharuniña, allin noticia willakuyta, sichu ñuqanchikpi kachkan Cristo, ñuqanchikpi kachkan kay qillqa, wañunanchik hinalla willakuspa, chaymi ñuqanchikpa responsabilidad, iglesiapa, hamusu, sipas, ña hampi kachkan ña Cristo, kaymi hampa responsabilidad. Mana kasukuyta munankichu, pero aleluya, hamchikta junki Tayta Diosman, aleluya, chaymi Cristunchik nirja,
Juan 14:12, chaypi nirqa, chihaptapunim nikichik, ñuhapi iñeja ruranjam, ñuhapa ruwasqaykunata, imatam ruwarqa Señor ninchik Jesucristo, onguqkunata sanuyachirqa, saqrakunata wischurqa, allin noticiata jorqa, allinta yachachirqa chay llaqta wasinkunaman. Hinaspapas nirqam, payqa ñuqapa rurasqaymantapas mastaraqmi ruranqa. Imanas qaraq Señor ninchik Jesucristo nirqa mastaraqmi ruwarqa, es que Señor ninchik Jesucristo prometerqa chuya espiritunta, Santo Espíritu vidanchikpi kaptinqa rikusunmi mastaraq. Imayna ñuqanchik rikuchkanchik kay allin willakuy, aleluya, programa ukupi, amén. Imata ruwachkan Dios ninchik, ruwachkanchik, aleluya, programa kunata, dama kuna, joven kuna, matrimonio kuna, aleluya, inaspa chayachkan tukuylawman. Ñuqanchik kayllapi kachkanchik, mana kanchu kanan ni gastanchikchu pasajeta, amén, tiemputa rinanchikpaq llaqtakunaman, kunan kay wasinchikmanta pacha hatun obram chay. Amén. Tayta Diospa palabran cumplikuchkan. Mastaraqmi ruwankichik, chaynataqa ruranja taytaymanta. Taymantaña, aleluya, risqay rayku. Porque kay kachkan Santo Espíritu. Manaña kanchu, ari pero Cristunchik Espiritupi kachkan. Chaypi nichkarqa discípulunkuna mastaraqmi ruwankichik. Pero pasakupti ripukupti, porque ñan pay pasakurqanaq pachaman discípulunkuna dejar. Aleluya. Amén. Y munankichu hatun obrata ruwayta. Ninmi Señor ninchik, mastaraqsi ruwanki, aswanraqsi ruwanki. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Chaymi hinas papas nin, hamkunam yachanayki llapaykichik. Cristo sirve munaqkuna yachaychik kayta, musukuna sipaskuna. Manaña hamkuna llapayan iglesia, llapayan creyentekuna, llapayan iñiqkuna. ¿Sabes iman kachan hatun promesa? Hebreos 6:10. ¿Sabes imaninmi? Diosqa justo. Payqa allin. Payqa llamkasqaykichiktaqa manam yanqachu llamkachkankichik Tayta Diospaqa. Manataqmi hamkunaqa Tayta Diosqa qunqanqachu kay ruwasqaykichikta. Kay kuyasqaykichiktapas, kay obra kuyasqaykichikta, predikasqaykichikta, payta kuyaspa Cristupi wayqipanaykunatapas servisqaykichikta, ari chaymantam, aleluya, manam yanqallachu. Servirqankichik iglesiayta, servirqaykichik kayta, ruwarqankichik kayman, purirqankichik kaylawman, runakuna chiqnikisurqankichik, pero hamkunaqa hinalla ñawpaqmi rirankichik, manam yanqallachu. Manam. Kangam hatun premio. Ñañallay, turallay, musu sipas. Amén. Kunan tupanaykukunchik, jovenkunawan, amén. Tayta Dios aminchasunkichik. Si chuhamta Tayta Dios rimapayaykusunki kunan. Aleluya, mañaykukuykunan. Ñuqapas hampaq mañaykusaq. Imaya sunquykipi. Imaya kachkan chaypi sunquykipi. Tayta Dios riqsinmi ima sunquykipi kasqanta. Aleluya, Taytallay, Diosllay. Achkallañam sipaskuna taytay, kunan puni hawachkanku. Achkallañam sipaskuna man imatapas ruwankuchu. Aleluya, wakinkuna qhipaman kutirun, wakinkuna chiri, wakinkuna llutan kawsaypi taytay. Jovenllaraq man imatapas ruwankuchu hampa, llakipayaykuy taytay. Aleluya, aleluya, Jesucristo de Nazaret. Aleluya, papay, hamkausankim taytallay. Achaypi junjuri, chaypini taytanchikta papallay, Diosllay. Kay haya vida ini, pampachaykuay kay hatun huchayta. Llakipayaykuay ni, llakipayaykuay. Ari mana ñuqa kuyanichu llaqtayta. Ari taytay mana ñuqa kuyanichu kay obraykita. Chiqnirqanim ni. Rebelde karjani, taytallay, yakipayaykuay, ujariykuay, aminakaspayki, oportunidad ajuykuay kunan, hamuy sonjuyman chuy espíritu ni, hamuy sonjuyman Diosllay, taytallay, oportunidad ajuay, taytay, oportunidad ajuay, aminakaspayki. Taytallay, Diosllay, uyari musukunata, sipaskunata. Imaynam paykuna, taytay, kasukuyta munan. Paykunam taytallay, aleluya, aleluya. Wanakuchkanku chanmanta. Llakipikachkanku wakinkuna kusiykachik.
Wakinkuna pruebapi kachkanku. Mana hamta kasukuspanku. Yutampi kausaspanku. Yakipayaykuy taytallay. Yakipayaykuy. Salvay almakunata. Salvay kay sipaskunata. Musukunata. Matrimonio kunata pa salvay. Hangman kachung gloria. Hangman kachung alabanza taytay. Makikipinchurani kay alingwiyakuy programata. Makikipinchurani kay musukunata, jubinkunata, damakunata, caballerokunata. Kay runa simillaktata kay aleluya kay Perú suyupi tukuy laupi taytallay salva ella pallanta runa simirimaskunata. Gracias taytallay, gracias. Hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza. Gracias Señor. Gracias Yuslay, gracias. Aleluya. Gracias ni Dios ninchita. Ñañayay, gracias ni papanchita. Kausan mi pai. Kuyawanchik mi chay mi payawanchik. Bendición tampay. Munan hoita. Hangman munachkan. Chu espíritu hoita. Iman falta sunki. Paiman mañakuy. Paiman asuikuy. Pai kausan mi. Chihapunin kausan. Aleluya. Taita Dios amincha sunkichik, tu pasunchik kay domingo pinkan suma programa las 5 de la tarde. Amén. Matrimonio kunapa runa simipi uyarikuy. Aleluya. Ñamnich kay kichikña 5 de la tarde. Aleluya. Tu pasunchik octavan. Amén. Taita Dios amincha sunkichik yapa ikichikta. Ñañallaykuna turallaykuna tukuy lopi. Ganapaykuni toda la audiencia. Yapayan kay Facebook ukumanta. YouTube, chay uku kay plataforma ukumanta, achkallaña hawa kamurga, ojalá taita Dios midaykita tukaykurja. Amén. Sigue sunchik ñawpajma ñañallaykuna turallaykuna, tupananchikama. Amén. Domingo, las 5 de la tarde. Amén. 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 Gloria a Dios. Thank you.